Mama vavo ena tiendo ba somi. Mama vavo sowe yo anayi nu konwe. Mama vavo sowe yo nunayonuwe. Mama vavo sowe yo anadi azon. Mama vavo sowe yo anadu muya. Mama vavo sowe yo anayi nu kikoa. Waina ndo akuno Jesus Christ me. Mikuro zanzan, mikuro gwebe, mikuro gbada. Do to debu de me minedo. Gweme. Ola santa si gan ho. Bo mina khode. Bo mina bia ma ho mame. Nous sommes 132 verset 13. Et mi mlando. Ma ou ma vanvo so Sion. Et Droué, bon, et sabo nan do non tenton. Non vide au Christ souvent. Et le ma va voir ça Sion. Sion est dehors. Ouais, ponyiko, kodo et kade. Ouais, le Sion, ouais, le Sion, ouais. Et le ma va voir et sawe. Ancien l'ordre contre le fils de Boudade. Le brado. Mama vavo ena tiendo ba somi. Mama vavo sowe yo anayi nu konwe. Mama vavo sowe yo nunayonuwe. Mama vavo sowe yo anadi azon. Mama vavo sowe yo anadu muya. Mama vavo sowe yo anayi nu kikoa. Betore na tesiko gbewanuwe. Betore na tesiko do ho teme. Wasu asiko pongwede kakaba ndo mama vavo. Ti akawomiwea ewo anadonu gwede andonu anli don tue sazandi mrando mama vavo eso nyimele mama vavo eso nyimele lobo ejre lobo na somi sablo no tentona ana hunu tue lobo na khode mrando akuno ena tianwe bo asomi ena tianwe ba tiami Munu tolo bohode. Kite, no fide bude ade gen hola meo. O semaine de wa yo asiko gon masaya. Kabinu teme siko jo. Ba kola mo da egbe di lundi 31 mars 2025. Mi kola be semaine yo di. Bo tagba lo kwako. E o ma ho ma o di do nuero. Ma ma vavo sawe ana tite ra foto di blando. Akuno ena chenwe wa somi. A son wero yeme obi loba era drowe bana sami sablo no tontwena ya khode do akuno zemi zeblo no tontwena do wonu akuno ze we lobo zeblo no tontona a ovisoro teme de budo prezanto me a satan soro teme de budo prezanto me a nu kuti a home fitola de busoro teme do prezanto me loba do tabanu ya bana wakuna sanu wakuna inuko anaji azon kabi kete ewu do mama vovo e so blo ne tentona we do akuno wa yi gigodo gbazanteme wa no gbazanteme wa no ajoteme wa no azoteme wa no nwenchile bime wa blo no tento do gbazanteme wa do no tento do gbazanteme wa do no tento do gbazanteme khode no Jesus Christ comme keze gbetome o ni yonwe banayi lo mna le ko ale wa de kunu do ete ma vanvo e so blo ne tentona. Amen.